miyaan pagi makasag viral kita ng Facebook kus pinte ini si tanya miyaan cellphone lu ini kan pinakes ke goma ya tinggal pagbatso sa pata tinawagan ko anak men papito ko miyaan tinawagan ko anak men ping ko happy ko sa maanon nakaharap kay bagay kami bakal ko pamaanon miyaan happy ko pinatawagan sa pagtawagan ko magring hadi sige katuan ini kita lu hati pagring nesa pagi bang answer bang ini bang receive gero takala swalahin ini kaskati tek sadya sa mian kompol mini ko hakagat ni ko pero hati ko kita bidasan to obos duk sata bisita pero mi lumanen nen do kene housing project madrasa sekolah ini project kahinang tudem lahat dinuan do mian pakiteterunan si ini si kaam supaya tagite bisa improvement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Asman Kumel, mantam Swiss News Yakan Basilan TV. Ko itu tiap kita misita sedang buat barangay dari Melahat Albarka dan Melahat Basilan. Takilali barangay ini si tenge dia ni kahalan ng buat kapten barangay de Lando kadewa buhanen duk samian baka sinin mag-viral di social media duk sarta samian takilali ini me mahadjana dari Melahat Basilanin. So ko itu ga sediam ban nene kapten barangay dari Melahat Linuan ko Ustaz Halim Marami. Katuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah katuan mian takay tapito si mian kauman no. Duen itu maksud kay di dok ini malingkan ni misita ka am hadja. Bang ini may kahlam di matuhin dok sata nilong ka bang singin may kahlam no kay tulong sa ingiro. Alhamdulillah dahil wamban kapa nimuko. Dahil kurang greeting dok salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'in. Wabad, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mula-mula magsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Dengwa pong tinay, pagbanda si Brother Asman Kumel. Yan ay painte news Yakan Basilan TV. Magsyukur siya na siya kang batek kasi sa salong ito. Ibig pagsyukur bang paintang bamanan ba inbarkat, tuk rahmat, tuk kawasan. Allah subhanahu wa ta'ala si kita bikemon. Atin nung kita kawasan kita umulkan ta ngayon sin kapan dili matin Basilan sampai dahil sa Basilan sila ya. Alhamdulillah. Wasa manili magsuko si pamisitabi rukatin panila si ako sin kahalan pante ina barangay Linuan municipality of Albarka. Insyaallah taala mong pante si tengen peace and restoration alhamdulillah Ketika nasasir-sasir narisan niya atin sa niya normal kita. Alhamdulillah. Ubus latong pente hatin si me kahalan lusap to si kite pasala me kamakanakante advisory hatin in advisor me kamakanakante atin dinaksi hatin mag-school magaji paha sa babiin hatin ng buwa amban makaranta ng kabunan si me kaya man nakala kana masinasang sampay hatin si no ngayon hatin kapunan ng siya. Ubus na mikyan si me pente hatin me gay makadali pa mandatory hatin si me sara hati Islam na rin sa Public Philippines, hati Public Philippines. Kaya kita baya magdagang magsigupan to. Esa magsigup, bisa magdagang kayo magkasali. Magnempente magsigup to, na magbili sa siwasa na tawakan na palami at tawain. Kaya niya magdagang sigupan na sa kayo kumbaya pagdala. Naman ka sa kayo kumisyato, may sabon ito kumbaya. Pag sobra ni ili, ating kaya kita baya may sabon mo lain. Atin ang kanipente mong tangit, may yan na sa kabayaan tiyak. Si tangit na kaparan ni sabi na may pasal COVID-19 to ina may ito si hat bigaro pente affected may anuhin. Si tangit COVID-19 hatin sa amin ni isang kahapan sa isang kalatan ni. Atin maximum may kahapan natin dyan ang pepe makanakin maglingan. Ginitan ng pepe sa amin. Duk hatin kami ruwe. Ni ala dyan ang pente hatin specify. Pangyat sa kiyahin tahati siya. Ito siya. Alhamdulillah. Temo siya magbenta may makahenral sa miyan. Iye may magusa hajaran ko may pente. Istampay pagusaran. Gisi mo siya yarin miya pagusa patala. Pagkatan sa pente may COVID-19. So niya pente may vaccination card atau pansa dito nila. Tapos ito dalam lahat barangay bipente barangay hall inin asal si term na inin.
Alhamdulillah barangay hall in Pante magtagna kita si July 2018 pag-uwis kay hatin mag-resume us mag-apply kita hatin ng mga barangay hall na iyan yung step kami sa Ubus na di mo, may barangay hall, ini ninepen, may bente, yan eh, kanyan improvement to na lahat, di yan eh, kahinang, stigalan mo, dalam, pagsabi so ini bente. Ako sa mga barangay hall, pasunong Pante iyan ang masjid, yung madrasa alis niyan. Bisita ko yun sa Allah. Pemikian Pante po sa Panmaili, hatin school building, la si Anmian, Kampuniaan, kung Pante tang di kape ubus, hotel tang, hotel system ubus, pemikian Pante housing project, insyaAllah ta'ala Pante, ininan ko ito. Pemikian kasana yun sa Pante doon natin yung construction na kita po. So ano ba man problema bang magsabi ng lahat basila ni pasal may bohe? Sa inyo may kalamay bohe binto? Alhamdulillah pa sa buhay sa iya Allah ta'ala, kosak dyan mo kulangin doon tayo. Kung Pante pa sa buhay, ready, anytime mo kagaling pa sa electricity. Alhamdulillah, kung sa ibente dayan kami sa Lagi yung pwede rin yung enforcement bang ka noon, na diretso namin pa sa area. Tapos pwede bang buhay ka na problema. Yan ang problema. Maglabi-labi mong buhay. Labi-labi. Sa tanya pa, taakala ito niya, kung pwede ito, ini pa, Linuan Force. Linuan Force in Balidue, kung dyan may sila ito. Dua story pa din. Dua bangkat. So, nambay lang ban may kahapan si Sinawan, inshallah. Banginin taon to yan eh, Linuan Force inin, si Pasongan Pito ni Sap may ahil, bang may Monte de Amor, binisita ko yun, upaya mo la, pero kano sa duhen-dume, duhen-dume. So, pagi sabi hap, view niyan. So, inshallah, linuanin si Pasongan, banginin tahatul, mas labinin hap, kaya man mo ilay. Inshallah, sir, magsupor si pamisita, meron pa ito tinawag siya na rin. Mura-murahan mong natin kaya maksutan yung Panginoon Subhanahu wa ta'ala sa gusto sa saling pagtamang atin tadawat kaya mga tamak po rin. Inshallah. Mura-murahan mong kape yan eh. Development tahinan to si Linuan. Pagi petegi ko ay nakaakahan pagi pente bang akaaka pinain na ko suy-suy. Sabi ko masahap hatuwang direct na kutip si katuang inin paiman ko kahalan lahat nen. Yan mismo tilaw ko personally asa pente face to face na kita naging nagala ni pente ganang chance ko igi kahagat pente nga asa say anuhin mian teri ko mismo ha kapito si lahat no. Alhamdulillah maksudku lahat ng pente si pente mian area itu si barangay hinang pente na ganta improvement si rakyat si pente community mula-mula ia pente mian ia road maintenance atin din ni kahababulan miyan magpaniya pente kita inimpo community atin maglisten si kalsada os bit atin inimpo le pente ini nang ko sa pito grupo busca ng kenalan niya kahababulan ni maglisten si kalsada ng pente atin ini ganta pangong si pente ganta isa kali atau pente sa niya. Lepi katuan niya an pagi makasag viral ka dalam Facebook kus pente pinisita niya an cellphone ini kan pinakes dot goma ya tinggal ko pag-WhatsApp sa mata. Iya mismo. Tinawagan ko anak nen papito ko miyaan, tinawagan ko anak nen. Ping ko api ko sa maanon nakaharap kay bagay kami, bakal ko pa maanon miyaan hapiu ko. Pinatawagan sa pagtawagan ko magring hante sige katuan. Ini kita lu hati pagring nen sa pagewang answer bang ini ba bang receive gero takala swalahin. Ini kas gati tek sadya sa miyaan kompol mini ko hakagat ni ko hati ko ini binasa ko. Obos duk sa ta bisita pero mi rumah nen nen duk ini housing project madrasa sekolah ini project kahinang tulang latinuan lu mian pakiteterunan si ini si kaam supaya tagite bisa ini make improvement. Ubus bang may sinisa di barangay sa paning kana sisi atau kan pulang sisihin supaya ta improve de ta ngali mo kalekkat sa ambang megmian mania matu dalam natin mani sa ya. Okay kata magsupor si may waktu nung bisa panakpandak insyaallah bang painin ni pinagbarakat pagpaswatinin gaanyan magsasong kahapan si kite si mimulungan si barang nung pekaw na kung amatuhin nung pagkinuwan masala namba kahaparasahan sa miyan ni miyaan ini rejeki magsama manambah luk taufik sa mga Allah taala ini nguntul kauman pagi jenalen gak kemon nakurain we nambo amban purpose din supaya ngahap kauman ini waktu me barangay tabiya sa
Bangsa ganito nang nakura kay nang kapupos barangay din bisa na hiluhala. May say sumukanin no di bilang menjalik patalag tayo mani. So insyaallah katuan ini nang masuntuan ini Kapten Barangay dengan lahat basilan insyaallah. Insyaallah magsyukur Sir Azman ay kumel ang pahay natin tinatalo siya ng mga masunang takot kemon ngandawat siya din natin kahapon makahapon ka sa atin ang malibay natin pagpun na lang pagkahilan sa amin sa waktala. Syukur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang balmetahin ng 20 tigilan katuan dengan barangay ini sa tapasuko na ito hinana legasi ini dalam lahat linuan project yung maning katuan? Manuami. Wami, kaya ingin project ang manuami pagsuko si may wami 20 kaurungan na diba ang linuan yung project ini nisab ini wami madrasa isab ini madrasa Kung spenta ini pagklasan na inin sampayan. Ini tadi na madrasa kami niya tinggalnya. Kung taman ko ano bintu taman sanawi at Kuliah. ako kuliah na kamo ito. Si saya kuliah di semua Selasa. Ini salah sabal kan tahan ni magkuliah sa ito. 10 years ni. Hati niya taga ni hati. Taga na ti kuliah rin ko. Saya pergi kuliah teman-teman sedih course zaman saya kuliah sendiri. Jadi sendiri penting kuliah na sekolah syariah. Saya sebabin ini sekolah tabiah fokus ke education. Di. Bangko ini setiap faktor in kinuan study buat ke faktor. Yan ini sekolah bahu matu Natanggeren bakase ni sekolah din si madrasah semoga nin kaya building bahu sa tap na separate na we de pagili magtampo madrasahin ko sekolah ne katwa no pigi pente bang magtampo arakala niya nagsumbaya may programa ni ka inanuhan pensa ini niya tadi Kanya-kanya activity ni. dimba may project ini sab Nambah nasional sabi ni. national ini Salah yang penting ke benar. ban gobernador Jim ni ban anu rin alhamdulillah ubos pente pagklasa ning ko ito Apa kelas Year ni? niyan. Apa kelas ni? Betul grade 2 tayo matulog. Grade 6 elementary. Sige, siguro din kayo natawa. Napagi sendiri mong isiguin na ito. Tina-transfer doon ay sa bang ano mo. Yan na yun para housing 50 units katwa ni. 50 units isabi ni yan hamban Kapianan bar. barm. Kapianan bar. Kapianan bar ni ingin pente. Bus nasing kalimempo bila tadasing kayo. How? Oh eh. Alhamdulillah din mo naman tatabangan si Ibang Satip yung ko. Pente limempo yan na sila kapit-kapit. Pus budumen pesa mi payad-payad. Dumen payad-payad bigyan dyan ini. Buah pente rumah tel room na yan. Room ni, 3 bedroom yan ano ini. Half man naman project ano ini. Half hatong ako man half man dialuhin ni zaman army ni. Hadon sa kita magsukor si waktu no pa mitate ito si may project na turang lahat no. Pige asa pare sa baton siniin. Ngunit tinakakahanin manggeta kita rok matapid we sa mga anak. Ko ito tiyan kitete pag mata ni pag insala tala pag pito ko balik. Ubos ni ning kemon benar-benar pag nakuranon dumen para si Baramno sumaban ng sige pag-improve sa mga dalam lahat di basilan. Insyaallah magsikuro siya batis ko si tabi murah-murah pantamanan in barkat tukaten ka. Kadayan do sa bati ito. Burger dito mar. Ini kay obat. Ito balin. Yan siya plan ano. Ini plano lumate Oh, na. medyo may kita mi ano. Yan, yan. Ano yan. Tulay tagpekeng kita tahala na namban project lay. Jadi tala pa lumaning kuahat. Kaya kita sumama ka atuan. Bisita pag bang dempat arakala ko may sala pabayamten. Sumaba nang pagati na kutuo. Katuan, like jibing. Kita binainin ni luma katuan sa osa. Katuan bepemputan na lumano ini. Ang lalo ni dia tahun ni. Bemputahon no si tagal na si service away ka. Untul no paintel. Gada sente pagina, pag bisa di barangay kita karara bisa berahin kita sa luma. Wala si rakyat kebon. Alhamdulillah bekewian. So mismo luma ne gata hatol we ne. Pag sambat na sin lay, dumen sin ne. Correct.
Terus may bali pengi bro, ini doon para si Ira katuan. Para siya ko nandiyan ng bro. Enem ni bro. Sa nuwain pente binahagi di sini kaya. Men, ano, tengo tatilo kon sini ini si Piet guru dalam linuan magtoin. Telumpo. Telumpu, ubo si sino magsweldo lay. Nabilang kiti. Kita ini pente, ini do Bida amban. banera. Ini do amban Ira ikiya mo. Nempu guru sampai Nempu guru. kami mantah duria Sampai kuliah. sampai kuliah 60,000. 60,000 kaya mo ni budget man para siguro hadya. Ubo sini do amban Ira. Ah, ini do. Sa di pe ano volunteer teacher. Volunteer teacher on law. 4,000. Main bekayo on law. Hadya mo kapitalon katuan. Insyaallah. Pikilo ng kante kayo. Saya. Ira ginasto para si madrasa, para si kaguruhan, atasan lumain sa inin sa wasatyan ni suyad, ga inusalwe ni supaya hadja yan ni madrasahin, gay palem, duk continue sa miyan ni pag pangadji mga kanakin, pagi yapin yung kalamang may madrasa sa mga katuan, gana mag-budget, gana pagsweldo guru, pagsadaka para sa mga guru, pwede na guruhin doon si malaikat, Ah, di mo malay. mangan bisab siye. So pa ito miyaan, kung si kaulay, atasan nuye irahin sanduwe asa pinangurong pente para sa kaguruhan supaya hadja ta maintain. Okay, sampai may estudyante libre sa enroll. Pente ni pihatos ko ito. Indroester may 200. Medwe hatos pente. Pante libre sa tema. No, ito pente medwe hatos labi was ribli kay mo Hindi kaya nga. mga na bayad. Alhamdulillah bang Spain inshallah si may mamayam ko itulay ngan duha ka mang pain ni barangay bin nito ngan topik ko si katuaninin. Duk nga so aka amyaan nakura ko iyahin. Duk damikyan nen bang painin ni may kapitan barangay Sanduelay minged. Sige ni ko tagas ni ko si katuan lay. Yan pasuno-suno ni hadja pente yan nuporta si agama. Insyaallah miyan murah-murahan miyan alhamdulillah ini ni sab nambua miyan project para si katuan inin. Pagkita kita we may wamihin pente luma katuan ta bisita we ere ini sa men suyad. Atasan di sa osa magsadaka inurukan ni donation sa men katuan nambua aluma subakuan sa magkatuan tepe sampai ko to araw itu ubos. 2 tahun ni kape ubos. 2 tahun pe masih 2 tahun dekat masih ubos insyaallah. Bang painin ta kita may wamihin ubos de sa men luma katuanin. Insyaallah. Dok mian mura na ben hinatul he ang sa hindi kulang na ro. Yan ang tinambahan. Mura na tinambahan nagsukol si Miwami amban masjid sa tamad mian madrasa sampai katuan bahagi amde luma pagepente gana personal luma ane ko mainin bentuk nen mian murah-murahan magpipinagbarakat si Semer Jekin. Insyaallah. Kung ito pito kita misita si Linuan Force. Bisan natala ambat me. Oh, kung haja kita gitu. Ambat na insyaallah bang nasin bisa ino kan sa ihin. Nagbahay. Same. Ah, play. Bisa ta kasi course. Bisan di ambat na. Kaya si ini ni course matchen. Kung paano mga kung maati ang mga patay. Punta beri ka paman to.
Mas itu maka peking manamal. Pada tabi do. Hapos-hapos. Ini pun may sawain. Taman ni kapitanin.